Man mati gamina ni Paulo do kyo kay do karing to. Rakwa fatfatag apat way karwana. Amuri wo ikakdagdang nyo pa. Mga rilaw so ichatatao nyo. Akman siyang. Ta ikakra nyo wo. Tanatana nga kano uyo yat a ituro na dinyo no sayri. Amni magdang na mangununong so chiriching na ni amatado to. Tao may raryak so matsitarag a chiring apodo seriyam baga na tao pay chiringa na siya. Ta si amatado to. Do kabuno tao makatanang dia amirangan. Amu mangununong so chiriching na ni amatado to. Am tao nanawon na. Ta isidong na sira. Ipait na sira. Ipasari na so uno na dano amyen so alaloda. O manchino machitar ka chiring katao-tao na o masidong na. O mangununong so chiriching na ni amatado to. Atawam masidong na o tao do kyokay. Inawi si mamimin kamuwa may chiring so machitar ka chiring. Amko api-apiawin pa inyo mangununong so chiriching na ni amatado to. Tanom yan so tawa mapifalyo so machitar ka chiringam uriwo ipakasidong na so tao dokyo kay. No si abo mapifalyo siya makdagdang pao kapangununong so chiriching na ni amatado to. Akano may chiring so machitar ka chiring. Amurian, mga kaktagan. No si mga ikudinyowa, kapangununong kuno, yinyo atan nga chiringam, ikungo payipay pangayanan no akman siyang. Si apan ko saon no chiring nyowa, mangununong so chiriching na ni amatado toam, uriwo ipakasidong ko dinyo saonam. No si malaso, patbukan daso anawod abu tawa makatanang do anwanawod. No avyutan wo iparimanso tawo kajina pengkadanam sino do itaisang wo makatanang do kapililimanda. Akman siyang wo machitar ka chiring nyuan. Tano abu tawa makatanang do paypi pangayanam akman kamoy machisirisin do pagpag. Yaro ya makakadaya chiring do karawanam. Abuata ya sadang. Yajatan ngino tao so pipi pangayan. No jikuatan ngiwo pipi pangayan no chiringa. Ipansida jakan no machisirisin jakan na tawam. Akman naman ni apodo matarka pungso aji makatanang do chiring no kaduan jaman. Nunyo te kakrawo tenetenanga kano uyoyat apo do seriam naknakmenyo wo kakranyo no makasidong so nakanakam daji amatado to no akmanyui kakto do chinai. Amurian tao makrano kapiching so machitarga chiringam ipinori na wo kapakateneng naja pay falyowon. Tano minuri ko no machitar ka chiringam uno nid ko minori. Abudo pang tuktuan ko. No akman siyangam makungusuan din. No minori ko minori uno nid ko. Akano akman siyanga aktukto ko minori. Akman siyang no may yanwanod ko. No si Sarimoji amatado to no machitar ka chiringam manwa. Katangan dawo inori mo no machi pinori mo. No si mano yung kakmana siyangam makungo sira machi ranod mo manchino amen doji datangi. Tana apiawo inori mo ji amatado to yinasidong wo karwan no tawo. Kui sari ji amatado to. Ta yabu ya makatagajakan. Masanyi ba makalafat so machitar ka chiring. Amno malwalufat maynoriam apiapiawan ko pawo alima ka chiringa
kateninganda Amerikano tawa makananao sila kano may karifo-rifoa chiringa yi datengi Amerikano tao. So ipipakatkat nyo mga kaktagsyo pangtuktuanan. Akman kamuso minatara katawa yi naknakamso raraten. Mayingdo seisyoam pachi sirisiringan ko wo aruwa tao no matsitarka chiring. Mamnakuso tao do matarka pongso machi sirising jira. Yadayakan jing amir nga. So ikan yung nano matsitarka chiring yung kadno uyoyat na ni amataduto. Gurira na iparimanso ji ngano yung ji yeso atao. Wo mangununong so chirising na ni amataduto ipipag so nakanakamdano amrarali ni amataduto atao. No malwalupot kamo do kyo kay may noria kami minyo may reaksyo matarka chiringam no sumdip sira o di manarli atawam yabu ka jida mancia ninyoa romiyaka. Amno malupot kamo mangununong so chiriching na ni amataduto kasdep dano di manarli atawam yabu ka jida makanakman so raratanda. Do pakamiringan daso ipanchinyowa chiriching na ni amataduto. Umeyo mumundo unundad na raratanam yabu kajina ngablisan dia umraralira na ni amataduto. Do kanoyong na do kapachikaop na jinyo ni amataduto. Mga kaktag, akman so wanjinwo pangurayan nyo. No maluvot kamuwa may noriam amyen so may yanwanuod. Amyen so mangananaw. Amyen so mangununong so chiriching na ni amataduto. Amyen so masitarag so chiring. Amyen so mapifalyo siya. Naknak mo nyo kapi pag natdaso nakanakamno makakaday farino sinja. Ta uriwo manuyungan. Numienso may reaksyo machitar ka chiringam. Karuan nawo tatlo mapalipalit. Amienso mapifalyo so pipi pangayanan nunang. No si abu tao mapifalyo so chiring na ira na may reaksyo machitar so chiring tawaan. Apiapira na katunang yanando unondad na mancinyaji amataduto. Wo mangununong so chiriching na ni amataduto apiaka rarwada tatlo no mancinya. Wo mga miringa tawam pakamiringan daw kanuyong na kalas na no chiringda. No simienso amjis na tawa yanano ni mapuji amataduto chiringam. Wo ni man ni mienso chiringa tawam durana nikad. Apia kapalit nyo mangununong so chiriching na ni amataduto. Kami minyo karapan so ununad. Wo yanan no tenetenanga mangununong so chiriching na ni amataduto tawam ing tuanaw kataw-taw na. Ta dito may reriakan. Tawo yamuyat jira tawo dutoam bagana yamapay rafur so faray. Ta na tuatuntunan wo faray na. Wo iwawalam do pay chakyokyo kaya naam. Di may reriako mafakas do kalwaluftan no tawa may nori. Akman so dumkat do seisyo. Ta kapangamering dano mafakas. Numienso kakrebenda katengan tu dapat cicawu kanganganda do farida. Tahu mireriak do kalovlo tano tawa mafakasam yarwai wu akman sang. Alaya mienso ya jingap soko inanawo jinyo ya. Manwa, yanyi mapo jinyo wo nanawo nanyi yamata do to?
manwa inyo wo yana nanawan numiasu tawa yaman chino kapangununong naso chiriching na ni amata dito kano man chino kayano woyoyat na jano seriam naknak menawo yadum keddo te gami kuya ta ya mungani wuriji amata dito numiasu ji ngapsyam jinyo ngamir nga amuri mga kaktean kakranyo no mangununong so chiriching na ni amata dutoan jinyo nang sengi u may chiring so machitar ka chiring an pangurayan nyo u kapay chapya pinpinan no varian